Kia ora tātou, ko Katie tōku ingoa. No te whanganui a tarahau, engari e nai nei e noha ana au I tūranga nui a kiwa. E ako ana au I te reo Māori. E maha ngā take e piringi ana au ki te ako I te reo Māori. Ko te take tuatahi, ko tēnei te reo take o Aotearoa, ko te take tuarua. He tino nunui te reo Māori mō tōku mahi, nā te mea I etahi wā ka mahi au I roto I etahi kura kaupapa, I etahi kohanga reo rānei. Nō reira, me ako au I te reo Māori. He take tuatoru a te wā ka whānau tamariki au, ka pirangi au te kōrero ki oku tamariki I roto I te reo Māori. He aha tōku mahi, he kai whakatuku I te reo kōrero ahau. He aha ngā, he kaimahi ahau mō te tāhuhu o te mātauranga. He aha ngā mahi pai ki a ahau. Kei te ako au ki te tuitui kākahu. He kaore I te tino pai au I nai nei, engari kei te ako tonu au. Kua timata au te parai squash. He aha anō. He pai ki ahau te mahi kanikani. Ko wai tōku whānau. So no te whanganui a tara tōku whānau, no reira, kai reira tōku oku mātua, me tōku taina, te pōtiki o te whānau. Engari, e whā o mātou, ko au te mātāmua, ko Rowena, e noho ana ia ki tūranga, ki tōku taha, me tōku taina Sophia, e noho ana ia ki o tautahi. Nō reira, toko whānga kōtiro. Me ka mutu au ki konei, nā te mea kua roa ake tōku kiriata. Nō reira, tēnā tātou. Kia ora.